Parish Mawkyndeng bala ainam haka Maria bala pun khlem pop tynrai. Haka arpuhnyo tarik Risaw hajar arpusaw kala pynlong ya kam Marian Procession haka shnong Khonshnong bala shim bynta ryntih deki parabangeit Jong parish. Lapun menta ya kamas bakhuid da Fr Henrie Warbah parish priest haka jingdon ryngkat lang Jong phadar synrop. Fr Donbor Kurbah, Fr William Kujur, bat Fr Richard Louis Rapthap, ki Sister na St Francis convent, bat na Auxilium Saphai convent. La pynshongkun shuh ya kan nikasngi, deki arpusan ngut ki hebaret ki bala pediang ya ujisu haka sien ke bandingkong. Hadian kemas bakhuid ki pajrunget ki la shim bynta da ka jingriu blay haka Proseshon. Haka no pai sngi ke Sister Marvella Shangpliang, superior Jong Auxilium Saphai, kala ajingran halor ka Maria ka kemi beneng Jong perthai, bat kala kentu bangin duai barabor ya urusari bakhuid. La penkut ya keni kesngi da ka jing manis sakramen, balaya lam da Fr Donbor Kurbah. Maria, kublai, kublai, kublai Maria. Kublai, kublai, kublai Maria. Kublai, kublai, kublai Maria. Kajing IT hangga Maria kanongera Kristan. Ko Maria kupedang kanongera Kristan. Ni IT lo lelege apa. Ni IT la cumur cekar baro. Ya lo nunggu cekar baro. Ya lan menang ikan cekar baro. Ni IT apa benar bersih. Bagi nama Shillong yang disumpah.